Na schadzki boli prisutni vospitački i vychovateljki z ruskого kerestura Kocura, Đurđova i Nového Sadu, a organizovalo je Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu. Vychovateljki u naših stredkov majú bar značnú úlohu, keď u pitanju vyučovanje ruského jazyka. Oni od jašeljkového vzrostu po pririchtovanje zecov za školu robia po nastavnim planu i programi, majú priručníky, učebníky, ali evo mi im dneška ošviželi spoznanja i napravili sme výstavu u slikovnicoch. Svoje vydanja predstavili Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu i novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo. Možem povedať, že naša biblioteka polna za takvu fajtu u literaturi, jak slikovnici na ruskim jaziku, tak i na srpskim jaziku i veljo ih osnujeme u roboti, znači jak ruski, tak i srpski. Na schadzki še otvorila i druga tema, a to zmenšane číslo decov u ruskih grupoch u predškolskih ustanovoch. Tak u Đurđove upisani do mišanej grupi 9 deci, u Kocure u ruskej grupi 7, a u ruskim keresture 26.